Bonga trojka, Isak Bonga, savršenstvo odbrane i sada pogađa trojku, 68-68, vrlo bitna trojka za Partizan da izjednači i opet će ovo da završi Zvezdi rukama. Ovaj čovjek puca. I 2+1. Ovo je neverovatno, ovo je fenomen, mislim, ovo je zaista, Zvezda će završiti sa 60 ofanzivnih skokova. Zvezda bi treba gubiti 10 razlike. Nije ima ovdje Bolonboj nebitan, nije ovdje kao Bolonboj, sad kao Bolonboj. Dobio loptu čovjek sam i Carlik Jones da ga čuva. Nije to, nego jednostavno odbija se, ajde, tornja ovog tehnika Jonesa napolje. Evo ga uvodi ovoga, Davisa umjesto njega. Brate mili, ajde, idi poljubi se sa Lesorom, brate, idite u Madrid. Obojica. Man za man. I opet ovaj Tyreek Jones nešto napravio. Pa brate, pusti nas da živimo, brate, šta je ovo? Napravio faul u napadu, debil. Zamisli peti faul, pa daj bre, stavi eksploziv pod nas, bre, više. Ajde više, Vileni, negde drugo, bre, sramota, bre, ej bre. Ima taj potez kao da hoće da da pas. Nepotrebno potpuno, to isto u trenutku imaju shooting motion, a onda on polit nešto baca levo. Znači, stvarno, neverovatno, sad šta će ga ovo da ponište? Poništeno, brate, mili, koliko treba glup da budeš, pa to je neviđeno. Dakle, Zvezda i dalje vodi, nema bacanja, zato što on baca badi, levo. Neverovatno, brate, ali istinito. Carlik Jones je promašio 2 slobodna bacanja do sada, mislim da bi bilo pristojno da pogodi 2, konačno. Dakle, to bi bilo stvarno pristojno. Znači, ipak je ti back shooter, nemoj da mi promašuješ slobodna bacanja. Promaši ga opet. Neverovatno, brate, mili. Pogađa Isak Bonga, slobodna bacanja neverovatno. Više ništa ovde, Nedović baca bombu. Za malo da uđe, čoveče. Bacio je kao Boško Buha, liznuo krov Beogradske arene i sad ovdje da ima malo inteligencije, išlo bi se na 2-1, ali inteligencija ne stane u evropskoj košarci, nažalost. Tako da ne znam šta se sad ovdje dešava, šta sad ovdje radi Brown. Brown poluinteligentno, potpuno nepotrebno daje Zvezdi napad za pobedu. Znači umjesto da krene na 2-1, on drnda i Zvezda ima napad za pobedu. Čili Vili drži loptu, zaustavljen, Nedovića faulira kreten i to je to, Sterling Brown sahrani Partizan. Znači još će budu 3 slobodna bacanja, gotovo je, Zvezda je pobedila derbi. Znači neverovatno, ovo je ova vrsta neinteligencije, ova vrsta cirkusa, još je ovaj sada šutne, to je to. Znači nema i da pogodi bilo što, sad mora promaši sva 3 slobodna bacanja, da to je jednostavno, nije nemoguće, ali